Gde ste ljudi? Da li znate da u Beogradu možete totalno legalno da se osjećate kao u Holandiji? Sad vas vodim tamo da vidite šta sve ima. I evo smo. Dobrodošli u Zlaštek, najbolji head shop u Srbiji koji se nalazi u Terazijskom prolazu. Ovdje možete pronaći najveći izbor nargila, naravno aroma za nargile, bongova, mrvilica, pajpova, vejpova, imate i vagice i podloge za motanje, šta god vam bukvalno padne na pamet, mnoštvo rizli, različitih boja i ukusa, također naravno CBD proizvode koji, ako niste znali, mogu pomoći pri glavoboljama, bolovima u mišićima ili generalnom opuštanju. A evo i za ljubitelje biljaka možete naći ovako nekog cutišu koji izgleda kao kaktus. A da ne zaboravim, naravno možete kupiti i G-Rolls. Ono što nisam znala je totalno se iznenadila ovim drugim delom prodavnice, gdje možete pronaći streetwear, možete pronaći opremu za grafite, također naočare, evo neke i zabave, igrice, ali ovo mi se mnogo dopalo zato što ovo zlama preslatko. Sve pohvale za momke i devojke koji rade tamo, divni su, sve ćemo objasniti, šta god pitate, evo čak sam dobila i galebove rizle na poklon. A ako ne možete raskoknuti do shopa, uvek možete poručiti preko Volta koja vam može dostaviti šta god vam je potrebno i naravno možete iskoristiti kod Daca Magic za popust na prve 3 poručbine. Nadam se da ste uživali u ovom videu, mi se vidimo neki sljedeći put, ne zaboravite da lajkujte, šerujete i komentarišete, ćao!